Makgotla a babereki le puso ba palelana ka kgang ya dituelo e a akanyeditsweng e ntšha ya FinShape. Lefatshe la Amerika le emisa go ipusolosetsa ka makgetho ka nakwana go buisana le mafatshe a amegang. Fa mo metshamekong kontraka e baakanyang National Stadium e bereka bosigo le motshegare go tshwara letsatsi la matlhatso la FNB Golden Grand Prix. Motho e tshwantse ke go dumedisa ke go amogela ke bidiwa Reginald Richardson a re semolle. Baeteledipele ba makgotla a babereki le puso ga ba dumalane ka kgang ya go oketsa dituelo tsa badirela puso. Makgotla a babereki a eletsa gore puso e tsibogele go tsenya mo tirisong mogopolo o neng o akanyeditswe wa fan-shaped structure. Kgang ya morututa ya fan-shaped salary structure magareng ga puso le makgotla a badirela puso e santse e tsweletse ka baeteledipele ba makgotla a ba tlhalosa fa ba batla gore puso e diragatse go tlhabolela bodirela puso. Go dira audit ya dilo tsa gagwe tse re dumelang gore o ka emisa ditshenyegelo ko go tsone tse e leng gore jaanong re bona go sa tlhola go lekane gore re ka didimalela dikgang tse re sologetse gore mongwe o tla ikakantsha ga re sa tsweletse lentswe. Re tshwenngwa gape ke approach ya governmente ya recruitment and restructuring, front end loading approach ya gore jaanong di-structure tsotlhe tsa governmente di tla bo di nona ko godimo e le gore batho botlhe ba ba hirwang ko governmente go hirwa batho ba maemo a ko godimo mme le gore jaanong ko tlase babereki ba tshwanetse go dira ditiro mme jaanong madi a mantsi a ya ko bathong ba ba ko godimo. Baeteledipele ka go farologana ba supile fa go tshwanetse gore go tlwe ka ditsela tse di maleba go dira tsotlhe tse di maleba go tokafatsa ditirelo tsa puso. Tautona Boko o buile gangwe le gape ke mo utlwa sentle leleme la gagwe le kotano a bua ka gore minimum ya 4,000 TD e tshwanetse go iragala ke nne le telelo ebile a bua gore o bone mathata ga di-scaling tsa C e tshwanetse gore lo tsone go irwe sengwe go tlhatologang ke raya ke mo lona ga la mokwa ra re tsone seo ga se tlhoke kana anong o bua yalo a ba roma batho bale ba kgolagano e kgologolo ya ga moshe be le gore yaanong ke bone ba ka seka keng ba re tsisetsa diphetogo tse re di senkang. Gape le employer DPSA following our meeting le minister rantsha a joint statement. I think le se bona ke tsora le se swere ka go se teng mesone se se neng sa supa gore it was not their intention as government to implement fan-shaped salary structure outside the process of collective bargaining. Baeteledipele ba makgotla a babereki ba tlhalositse fa ba le malala a laotswe go baya monwana tumelano ya tiriso ya fan-shaped salary structure ka le botlhokwa fela thata mo go tokafatseng matshelo a badirela puso. Mpo ke leboge Botswana Television Gaborone. Lekalana la Human Resource Development Council le supile fa le kgonne go kgobokanya madi a ka tshwarang 1 billion pula a lekgetho la ithutuntsho a puso e ikaelelang go a dirisa go tokafatsa matshelo a banana ba ba sa bereking se senogile kwa puisanong e neng e tshwerwe ke makgotla a babereki mo Gaborone ke letleletsotso mo le kae ka pego. Baeteledipele ba diphathi tsa sepolotiki tse di farologaneng ba itseanape ba itsholelo le baemedi ba makgotla a babereki ba ne ba thulanya ditlhogo go lebagana le kgangkgolo ya letlhoko la ditiro. Mo puisanong eo go itebagantswe le dikgwetlho di le mmalwa di akaretsa mo go tse dingwe go santsha madio mo ditirong ga banana, dikitso tse di sa tsamaisane le mogama wa ditiro le kgwetlho ya kolotlase ya itsholelo. 1 billion pula go tlhalositswe fa ka lwantsha letlhoko la ditiro. We are setting aside money for this purpose. Re tsile go dira go le gontsi mo go nonotsheng banana dikitso ka tiro ya diatla. Re setse re beile madi a go dira jalo. Madi ao a itebaganya le tsone dithuto tsa tiro ya diatla le go isa banana ba ba sa berekeng dikolong. Go na le madi a tshwarang 1 billion mo lekalaneng la HRDC. From the
training levy. This mismatch is a reality. The excess of bontsi bo santse bo sa dumele gore banana ba rona ba ka tswa ba sa bone khiro e le ka ntlha ya dikitso tsa bone tse se tsamaisane le se se tlhokwang ke mohama wa tiro mme seo ke nnete re tshwanetse ra ipotsa gore ke mohiri a sa batle batho bangwe ba ba batlang tiro the employers ba sa batle ma form 2 ona ra. mo dipuisanong go nne le dikgakololo ka fa go ka itebagangwang ka teng le kgwetlho ya mebereko. Ditiro tsa rona tse di leng teng tse dingwe segolobogolo tse di mo private sector bothata ke gore ga di thuse bone ba e leng babereki ka ditlamelo tse di harologaneng jaaka bo pension yana. Itshwanelo e nne le chance nyana ya go ka re hethela ditiro ka lebelo le re le batang. Re tlhoka itshwanelo e gore e ka be gola at the rate of 7% in real terms gore re ka bona ditiro. Jaanong ke namediwa ke gore mahoko a Tautona ne a bua malobanyana jaana a na re ngwaga o neo re sologele $5 billion in investment. Di-structure tsotlhe tsa governmente le jaaka go ntse go di-structure di ministerial di nona ko godimo ko e leng gore jaanong batho ba ba tabong ba hirwa e tlabe le bone ba ba ko godimo ba e leng gore ebile ke bone ba ba turang go gaisa ba e leng gore ba ka bo ba ka thusa government go tsamaisa government ba le kotla. Mo go tse dingwe puso e supile e le mo lenaneong gape la go ngoka babeeletsi mo mohameng wa go hetla motlakase e le maiteko a mangwe a go thama mebereko. Ke letleletswe Somoleka Botswana Television Gaborone. Re santse re mo go tsa letlhoko la ditiro bana ba re tlhoeditswe go tla ka megopolo e ka ba thusang go tla ka ditharabololo tsa senela ruri tsa go lwantsha seemo sa letlhoko la ditiro mo lefatsheng leno. Modulasetiri wa kgaolo ya Bokone Bophirima re itumeleng Kelebeng tota Kelebetseng o ne a supa mo putigong ya kgotla kwa Semboyo Bosheng gore megopolo e tshwana le go ikoketsa dithuto le go ipulela dikgwebo e ka nna mang mo go itlhameleng ditiro le go hira ba bangwe. A ruta Mareta Kaisara. Semboyo ke motse o dikilometara di feta 100 go tswa Maung mme o itshetetse sente fa gare ga metse ya Tsao le Kareng. Banne ba motse o ba itsege ka botho le kagiso e ne ya re fa ba lekola re ke lebetseng a gwetha banana ba motse o go ithamela dikgwebo gore ba kgone go itshetsa botoka mme a ba solofetsa gore ba ka atega mo dikgwebong ka bana le maitsholo a siameng. A le tsamelo ya apply le dikolo le itirele ka diata ha ngwaga o simologa bontsi ja batho ba talang go di ofising ba re ba batla madi a di uniform ba thusa ka madi a uniform ke banana government o ta thusa mme athe lo yana o ithusa gona le kganya GBV ya kgogontsho ya bong ke yone me khanye ba ga etswe ke khanye ile gore ya tile hela thata mo malatsi ya gompieno ra paketse re hita yana pakela ke gompieno go itopakela mme re kwa rona o mongwe ba ga etswe le no o dirile tiro ya go nna hela yalo o bola ile mme ba itsela botshelo go mo ga se go mo go siame. Banni ba motse o ba rola matshwenyego a bone mme ba gatelela le thoko la metsi le motakase. Re na le thoko la motakase mo motsi o segolo ja ofisi ya kgosi one ga gona le motakase mo mme sala ka di ofisi di dirwa le bedi di wa yariwa 2022 a lo ra ke go se gwata gwa tsengwa do tsa sekgwa mo tse di tsiriatsa kgosi wa la thelana ka September a di tlogela ntse di ntse a lo tseo ke sala ke bua le ba rona ba fiscal planning go to go se ga ditsela gore malo o supagale gore o tsamaga kae e ska re water utilities le yone be simula e ralala metsi ya batho ga e tsenya metsi ke kgatse di busetsa go morago mblastilo ke na le talente ya diata ke a loga mme mo Semboyo ha ke na didirisiwa tsa teng mme gape tse ke na le tsone tse ile tsame di thokana le motakase mme motakase nka ikupa manto a VDC ke ona a sena motakase sami ke kupa gore
ga le ka tsenyetsa batho ba edise motlakase gongwe le nna nka nna le tšhono ya go ikgaratela ka tse ke na le tsone. khansele ya Bokone Bophirima e itamile go tshwaragana le maphata a puso ga mmogo le makalana a ikemetseng go tswa banni ba motse wa Sempoyo dithuso tse di maleba. Maretha Kaisara, BTV News, Sembo City. Tona ofisi ya Gatautona re moeti moasa o rotloeditse boeteledipele le morafe wa kgaolo ya Kweneng go tshwaragana go itebaganya le dikgang tsa ditlhabololo tsa lefatshe leno jaaka lenaneo la go dira ditogamano tsa NDP 12 le simolola. Fa a buisa boeteledipele jotlhe jwa kgaolo ya Kweneng kwa Molepolole ka Laboraro, re moasa o supile fa go sa tshwaraganeng ga bana le seabe botlhe go diragadiwa ga ditlhabololo. Jessica Pilane wa bega. Therisano le setšhaba ka simolodiso ya lenaneo la ditlhabololo la dingwaga tse 5 la NDP 12 e tsweletse. Maikaelelo magolo ke go rerisana le go tsaya megopolo mo setšhabeng ka ditlhabololo tsa lefatshe leno tse di ka dirwang ka fa tlase ga lenaneo le. Fa ba phuthego eno lefoko, Tona Mohasa o gateletse botlhokwa jwa go tshwaragana ga bana le seabe botlhe mo ditlhabololong tsotlhe gore lefatshe leno le gatele pele. Kopanang le direng thulaganyo bagaetso ya gore le dire ditogamano tsa gore isa kae lehatshe la lone. Mme le ha le dira thulaganyo ya go akanya gore dira ditogamano le itse gore ditogamano tse le ipotse gore le batla go bona Botswana le ha kae mo dingwageng tse di tang. A se gakolo di se teng mo go rona le setšhaba gore this is the nation e re batlang gore re mold. How do you mold a nation? Re bopa setšhaba, ra aga setšhaba ka mananeo a ra dira. Mananeo a ra ta kopanang ra rulaganya ra isa go pele ko wana ta dirang gore re itse gore ga kae go re yang teng. Puso e segile tema ya gore a re tswe mo lehumeng a re direng ditiro a re godiseng mesolelo mme re ka dira jang re ka dira ka go tshwaragana re ka dira ka go taka megopolo e mešwa. Boeteledipele jo jo amogela pego ya ga Tona Mohasa ka tsoopedi ba mo rurafaletsa fa ba tla tshwaragana ditlhabololo tsa metse ya bone le puso. Re tshwanetse re lebe dikgaolo tse e leng gore di saletse ko morago. Ga o lebelela ka tsela e leng gore yone National Development Plan e ntse e dirwa ka teng. Most of the priorities of government go ntse e le gore go neelwa madi di project dikgaolo tse e leng gore di thabologile. Mme gongwe yaanong ke nako yaanong ya gore re lebelele dikgaolo tse e leng gore di amilwe ke lehumo. Dikgaolo tsotlhe tse di amegang mo Botswana re tshwanetse re tse re ne ba tsaya karolo mo go itseng gore dithabololo tsa rona di ta jang ebile re ka di buelela ka tsela e ntseng jang. Go supile gore diwe re dira re telelwa ke go di dira senta kana go ithulaganya ka tsela e neng e tshwanetse. Mme ke tsaya gore se se botlhokwa se se siameng ke gone go thomamisa gore ha re ya ko pele re ithuta mo diphosong tseo. Leeto la ga Tona Mohasa le a tswelela mo dikgaolong tsa lefatshe leno mme thulaganyo ya go phutha megopolo mo setšhabeng e tla wela ka kgwedi ya Phalane monongwaga. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Kgosi Serake Phuti wa Ranyane o kopile puso go ntsa ditshwanelo tsa bone tsa setho ka tlhoafalo. O buile se jaaka a na le kudisa lekoko le le tlhomilweng ke Tautona go sekaseka ka fa ba morafe wa Basarwa o tshelang ka teng go akarediwa le ba ba ko Central Kalahari Game Reserve. Angela Inosa. Lehelo la Ranyane le hitlhelwa kwa Borwa Bophirima go se mo gantsi ga o le kgaolo a kgalagadi be le na le palo ya batho hela ba ka tlalang seatla. Batho ba lehelo le bone ba iletsa gore re nako nngwe le tlhomamiso go nna motse o heletseng gore ditlamelo di goroge go go bone. Bangwe batho ba ba hitlhelwang ha ke ba letso la Sesarwa mme mo phuthegong le komite e romilweng ke Tautona ba ntsha masenyego a bone mabapi le ka ha ba tshelang ka teng. Ke batile ke kopa ke re batla ditshwanelo tsa rona di a tumalane le rona di thusiwa ka tsone ditshwanelo tsa rona di tla go tumalana le rona di a kole jaaka batho. Oha
ne re ntse re tshela botsadi ile gore o ka re bo goromenta ba babedi banni ba re go dira lehelo la bone motse o heletseng go ka thusa go hegosa ditlhabololo tse ba di batlang bobe tlhoka ipelegeng ha re tlhoka botsogo ha re tlhoka sengwe le sengwe se re ka itsitsang ka sone ha a re tudiwa jaaka mongwato a tudiwa a re tudiwa jaaka mongwakisa a tudiwa mo ditshwanelo tsa setso ke kopa ka tswetswe ke re kopa gore motse o ruragadiwe re tle re kgone go tshela jaaka ba bangwe ba tshela ke gore re bulele trust re kgone go itse gore diphologolo di a tsumiwa kana di a kola ya ditshela ya le mme hela puso ya re batho ba letseo la sesarwa ba na le tshiamela gore ba tsene dikopo tsa gore ba ka batla go tshwarwa jang mme ga sekasekwa gore ke dihe dikopo tse ba ka atlegang mo go tsone tautona o eletsa gore ya ka hela tshwetso ya ntlha ile ya gare pitseng ha ile gore basarwa ba eletsa gore ba nne go gongwe ba dirise dio dingwe tsa tlholego ka tsela nngwe tse e leng gore di ama ha ba nnang teng a ke ko CKGR kampo ke ko kae go lejwe go tlhalogangwe gore ke eng se se tshwantseng gore se dirwe se se ka tsamaelanang le mowa le maikutlo a bone ka ha ba tshwantseng gore ba tshele ka teng komiti e tswelela jaana e le ba kwa mahelong a mangwe jaaka Ridikar le New Garden e ntse le mo kgaolong ya gantsi ba phutha matshwenyego gore a bone ditharabololo Angela Nosa, Botswana Television. Dipula tse di gosomaneng mo bekeng e fetileng kwa motseng wa Tsabong di tlogetse malapa mangwe a tletse ka metsi mothusa molaodi wa kgaolo mme Semakaleng Palai o supile fa ba ne ba tshwanela go tla ka maano a go namola malapa a amegileng ka go pompa metsi ao mo malapeng Khomiso Mokganyane e re ntswa dipula tsa bokete jo bo gatisitsweng di kailwe e le lantha di go somana mono Tsabong hela ga di aka dabaka ditshenyo dipe mo motseng ka go amagile malapa a se ka hela segolo jang mo ntheng ya pa mme Palai o tlhalositse ha ba ne ba eme sente go tsibogela go nna mola bothe ba ba ka amegang ka ba ne ba buisana le makalana a mangwe a tshwana le dikereke gore ha seemo se ka bihela pele ba thuse ba ba amegileng ka go ba ha boroko dijaratane di le flooded re ne ra taboga jalo ra hela re engage le bone ba ba private gore re kgone re draine metsi out of the yards gore a se ka tsana mo ntlong tota re ipaakanyetsa seemo sa gore ha ne ka re bosigong ba re tsoga mo go bone ra itlhela e le gore re netswe ke dipula gape re se ka ra iphitlhela re le mo seemong se se wese go gaisa sa maabane mme ne ra kgona go draina metsi ao jalo mme re ne gape ra tsibogela le gone gore ba e leng gore ba ne ba amegile jalo re engage bo mmaboipele go ba bona gore ba ba thusa jang mme hela se re neng ra se dira gape ke gone gore re ne ra batla le one mahelo ra kopana le ba minister fraternal ra engage bone ba dikereke gore ba tle ba re thuse in terms of accommodation ha re ne re ka iphitlhela re le mo seemong se e leng gore batho bangwe ba batla gore ba evacuatiwe re ne ra bua le ba Lontone le ba Dutch Reformed Church ka bone ebile ba ne ba na le maroko a hapegileng mo kamela mapodisi a kgaolo ya district number 9 senior superintendent ba nnetse ke akile o tlhalositse ha ba tshwentswe ke bontsi jwa metsi a dipula tseo ka jana a le boraigela thata mo baneng mme ba tsiboga ka go phatalatsa molaetsa go yeng go batsading go nna podimatse ba go ba tlhokomela go hema dikotsi tse di ka thagogang a bana ba tlhokomele mo metsing ba ska ba tloga ba fitlhela go tenyana nana re mona a tshamekela ga lehuting le le yaanong go diragetse hela yalo ke sone se thata ne re se dira gore a tota ka ibile re ne re lemoga gore o ka re ga ba tloela metsi a mantsintsi a kana-kana a ba bona gore bana bone tota ba sireletsegile ba ska ra itlhela gote ba thuma go iragala dilo tse dintsi tse e le gore e ka re ko morago ra itshwara molomo ba tepolwapi ba supile ha lwapi jaanong la pogile ba kaya ha pula e phataletse mo kgaolong eno Khomiso Maphanyane Botswana Television Tsabong a re tlhodumela tsa mafatshe a sela tautona wa Amerika Donald Trump o boetse morago ka nakwana mogopolo wa gagwe go pega mafatshe a bapadisanang nao lekgetho tautona Trump o boletse fa tla segala fa thoko mogopolo o sebaka sa kgwedi tse 3 mme a simolola dipuisano le mafatshe ka bongwe jwa one go buisana ka lekgetho leo le fa go ntse jalo mafatshe a
a tsentsweng mo thulaganyong e a tla duedisiwa lekgetho la 10%. Kgato e ya ga Tona Trump ya go emisa makgetho a maabane ka ntlha ya go tlhoka go itsetsepela ga mebaraka ya madi. A re di sware go le go bothwetso re go tshameka. motswala wetso molotsana o sa tswang go utlwa o ra jalo gore sebaka jaanong ke sa dikgang tsa gago tsa metshameko ke bidio hela go te city ke aga kwa mme re di golagantse jaana malatsi a le mabedi fela pele ga go tshegetswa kgaisano ya mabelo ya FNB Botswana Golden Grand Prix ka tsatsi la matlhatso lebala legolo la setšhaba le go solofetsweng gore le tshegetse kgaisano eo ga le itse le rolelwe morulaganyi wa kgaisano eo e bong Golden Door Sports Agency fela ba ba thapilweng go ntšhafatsa lebala leo ba bereka bosigo le motshegare go netefatsa fa kgaisano eo e nna teng se tla morago ga gore thulaganyo ya go baakanya e salele morago ka tiro eo e ntse e kgorelediwa ke go na ga dipula bošeng fa sa le tiro eo e simolola ngogola ka kgwedi ya ngwana a tsele tshegofatswa malepa o tshotse dintlha. Lebala legolo la setšhaba le neng go solofetse gore le boleroletswe ba Golden Door kgwedi eno ya Moranang e le garataro morago ga gore nako e neng e beilwe ya pele ya moputlo ya fifing e tlosolodisiwe ntlha ya go tlhoka go wela ga go shafadiwa mola o go tabogelwa mo go one go fitlha ka jana tiro ya go baakanya lebala le ga ise wele le mororo kompone e dirang dipaakanyo tse e bereka bosigo le motshegare go fetsa ka nako mothusa modulasetilo wa komite e rulaganyetsang kgaisano e Harold Musumane re lenao la bona la go tshegetsa kgaisano e ga la fetoga ka go fepe e bile batabogi ba setse ba gorogile monogae go tsaya karolo mo kgaisanong e re baakanyetsa yone FNB Botswana Golden Grand Prix ipaakanya rona ntse e tsweletse re ntse re tsweletse sentle ra ipaakanya batabogi ba ne re ba sologetse re soletse bontsi ba bone gore bo ba goroga today the preparations tsotlhe di dirilwe in terms of the visa in terms of transport, in terms of accommodation, in terms of everything. Sengwe le sengwe se dirilwe jaaka nne re solofetse gore se tshwantse gore se wele mathatanyana a re leng gore re ka bua ka one hela ke gore for now ga re ise re handelwe yone facility re le mo go yone ke ya Botswana National Sports Council mme ka ga ba ise ba re se solofela gore we are still on course re ntse re tabogile le bona ba risk management gore should anything happen Batswana ba tla nna ba le malalaotso gore etsa gore what will be the next information I know, for the most part, we pray for rain, but over the last couple of days and weeks, insofar as the project is concerned, we had wanted minimum rain, and we were happy that today there wasn't any. So that allowed our contractor to get back to work, and they've been able to do quite a significant amount of work. They are still busy at work even as we speak, working through the night, all with the intention to ensure that we can deliver the facility before the event that's scheduled for Saturday the 12th. So we are quite confident that the facility will be ready ahead of the event on the 12th. Bodiredi jwa Botswana National Sports Commission bo santse bo thulantse ditlhogo gore ka seemo se ba ka dira jang le gore tselapedi ba ka tsaya efe tshegofatso malepa PTV Sport Gaborone. Tshepo le tumelo ke gore kgaisano eo e tla tshegediwa mme jaanong fa re tswelela pele re selemo go tsa kgwele ya dinao moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association wa bile ba bitseng a re ba rulagantsa ithuthuntso ya teseletso ya bokatisi ya KFC ya bomme ka maikaelelo a go tokafatsa le go rotloetsa kgolo ya kgwele ya dinao mo lefatsheng leno ba bitseng o buile se kwa tshimolodisong semmuso ya ithuthuntso eo kwa Lekedi mo Gaborone pego ka go rata moeng ba bitse go gateletse gore thutapuisano eo ya malatsi marataro ga e supe boineelo jwa bakatisi fela mme supa gape maikaelelo a bone mo go ageng le go oketseng bokgoni jwa ngwana wa mosetsana mo kgweleng ya dinao go tswa kwa moding. You are not here by mistake. You are carefully selected because you ga le fano ka phoso go tlhophilwe go lebile ke monokeng entse le neela batshameki ba bomme ba kgwele ya dinao go le gongwe kwa ntle kwa
go na le ngwana wa mosana yo o nang le toro ya go tshameka kgwele ya dinao mme lona lefano go fa toro ya gagwe botshelo re beile mo go lona go nosetsa talente ya bana. In those dusty pitches, schoolyards, and forgotten corners lies the next shining star, the girl child with raw talent just waiting for someone to see her. Fa tswala gagwe mookamedi wa Botswana Football Association Mfolo o tlhalositse bomosola jwa thutapuisano e a re ga e tle fela go fetola tsela e bakatisi ba bonang kgwele ya dinao ka teng mme gape tla ba fa kitso e kwa godingwana le bokgoni mo tirisong ya thuto ya go ruta kgwele ya dinao mo go bomme. We had ran a CAFC license specifically for women. Re ne ra nna le thutapuisano ya CAFC license mme re ne re biditse bomme fela mme gompieko re biditse botlhe re na le borre le bomme mme gape ke itumelela gore ke le bolelele gore re na le ditlhopha di le 105 le batshameki ba kgwele ya dinao ya bomme ba le 3,457 teams for women football in 13 regions, and also we have 3,457 players involved in women football. Modulasetilo wa komiti ya bomme ya setšhaba ke Mosenyi le ena a rotloetsa bakatisi go seke ba felelwa ke maatla mo loetong la bone lwa thuto. When I joined women's football in 2009, ne go nna le dikgosi tse dintsi tse ne batho ba bomme kana batho ba go tweng ke ba women's football ba ne ba training. Gompieno ga rena bape and ke sologela gore re tla dirisa tshonoye go godisa women's football. Re tla dirisa tshonoye gore le ba batang ko morago ga rona ba tsweledise ha re leng teng. Confederation of Africa Football C license ya bomme ke lenaneo le le ikaeletseng go tlhomamisa le go tokafatsa maemo a bakatisi mo kontinenteng ya Afrika. Thutapuisano e simolotse motsheganong a supa e tla wela a le 14. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. mme fa re tsena mo go tse dingwe e ntse e letsa kgwele ya dinao mo metshamekong ya FNB Premiership ya beke ya bo 21 setlhopha sa Township Rollers se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Traffic wa lebaleng la Royal Area kwa Tlokwe mo tsatsing la maabane. Maduo a folosa Traffic kwa setlhoeng go isa kwa maemong a boraro fa popa yone e ntse e eme mo go a bone. A jaanong re bone matlhasedi a motshamekong. Kasadi Samekela Montum Pulesane Kasadi Bona Khele Bana Sama itimela sa basa bona kwa tsamakwene ara bona nkwapa kwa go ya go go lwamba o tla dira lwamba mo ka ronye kotsi lwamba abasireletsa Papama Masiel moloto la hawala la rata Papama chaka mabole Mokesi. Very good match. I'm happy for my player, my team. Traffic is very good team too. I think that the water, they have more water here in fit. They influence negatively our. But today we play very good. We play very good our football, and we have many chances to score. But we take the decision individual, not collective, when we arrive in box. Draw is a fair result. First half, the conditions didn't allow us to play our usual passing game. We struggled in the first half because of the conditions, especially the side we were attacking. Then second half, we attacked the other side and we become much better in attack. And we could have sneaked 1 or 2 goals, but today, I must say, we have played a very improved Township Rollers. From what I had planned, this was their best performance I have seen them playing this season. League ya FNB Botswana Premiership e khatlisang le go ka gaisa re tle re lebeletse mo metshamekong e mengwe e tle be latela ka bokhutlo jwa beke gore go a go tsama go rarologa ka tsela e ntseng ja motsona we tshopego e wene re tlise go bokhutlong jwa dikgang tsa rena tsa nako eno a ke lemoge ke be ke leboge morwa Re Tshepiso Sekolo yo ene a neng a di ranola ka puo di atla tse dingwe tse di latelang ke tsebe di tla go go ena ka nako e roba bobedi mmetsone di tla go go ena ka puo ya Seesimane na le rona.
the fact that our BHRDS theme this year